Di mananya imah si Rete dina map nama ka dieu. Punten Kang, temaros ai bumina Parete paling mananya? Si Rete. Mohon si Rete. Si Rete mah tinggal lurus. Belok kanan, Hah? belok kiri, mentok. Tah, di dinya imah di Parete mah. Ke ditu. Tekung si lila. Punten, punten, sampurasun. Bangga. Aduh, wis datang di tukang kredit. Aduh, nyai ti mana lagi duitna ya? Punten sang Parete. Muhun. Beda aya beli naon? Bade moto kopi. Wah, mata kopi. Mangga kalebet sok. Goblok si Rete. Goblok. Punten Parete. Kalebet. Itu buah erek rokok ya, alhamdulillah. Beda aya perkawis naon ieu teh ka dieu teh? Mohon perkawis kali tapi itu bade moto kopi Parete. Oh, moto kopi. Mangga ya, kantun moto we kopi na. Oh, mohon atuh Parete. Parah nih. Emang asli sok. Goblok si Rete. Aku deui. Tenang, tenang.